guys mumbabarira akaboko kanje naho kameze neza n'impamvu gukoma amashyirimo kugorana nagize ikibazo hano mu kaboko mo hano niyo mpamvu ariko it's okay ugakoresha muvuma cyane biri kumvuna biri kugorana kasa nakagize ikibazo gusa ndakifashisha muri ubu buryo hanyuma nshaka tuganira kuri iyi Ballon d'Or Ousmane Dembele niwe Ballon d'Or winner uyu mwaka wa 2024-2025 ugendeye ku cyo yari yakoze iratwaye Champions League of course na Paris Saint-Germain turamwibuka kuri match zikomeye cyane yagiye akora zirimo nka match ya Liverpool kurinda kugera kuri match ya Arsenal ale twaramubonye nubwo Aston Villa batsinze ariko twabonyemo Ousmane finali twarabibonye Ousmane Dembele abaye wa mbere Lamine Yamal abaye kanaka twegana cyane kuri Ousmane Dembele twaye Ballon d'Or reka turebe ku rutonde aba basore uko bakurikiranye uko mwebwe mwabibonye monye bimeze bite kuko Lamine Yamal nubaye wa kabiri nyuma ya Ousmane Dembele tuma no musore nka Vitinha nawe yari yaje mu basore kwa Mohamed Salah Rafinha yantunguye cyane kumubona ku mwanya wa gatanu uyu musore wa FC Barcelona umusore wagize sezo idasanzwe muri sezo yose ishize y'umwaka ushize mwebwe mwambibonye gute uganiriye ukavuga uti ikajye Samari unibuke kuri Ballon d'Or y'aba bagabo wavuga gute nibihembo rimwe na rimwe twita ibihembo by'abantu bijyanye n'amarangamutima sometimes bishobora kugenda uko bigenza ariko icyo nabonye cyo ni kimwe nuko Ballon d'Or uyu mwaka kuba mu bagabo giye ku giti cyanjye navuga yuko wenda shoko kuba habayemo fair nkurikije uko bari bakoze ariko aho batabaye fair ni ku rutonde ntabwo ibikorwa bya Rafinha byakujya ku mugiro wa gatanu naho ndaduta ikipe nziza yabaye Paris Saint-Germain ikipe y'abagore nziza yabaye Arsenal ariko umukinnyi wa Arsenal witwa Russo abo wa gatatu nyamara aratwaye Champions League na Arsenal atwara Euro n'abongereza atsinda ibitego 12 muri champion imbere ariko umugore witwa Bonamanti wa FC Barcelona atwaye Ballon d'Or sinzi wenda niba kumwega mu biganira abantu mukurikira football y'abagore wenda Clarisse arabizi cyane abikurikirana ndabimenya kuturusha twe twagenda kuri statistique ndetse n'igikombe twaragikurikiranye nubwo tutabaga twarege cyane imikino yindi so Ousmane Dembele rero niba mwese mwumva ari sawa mu nta kibazo mufite mudafite ingigi bino ku mitima yanyu congratulations kuri Ousmane Dembele umusore mu Faransa utwaye Ballon d'Or abagenzi bari kumufereza cyane turaza kuza kureba n'izindi congratulations shoko kubena abandi bakinyi babanye nawe bagiye babakinana nawe n'ibindi bagenda bavuga turaza kubereba muri reaction z'abandi bantu ku mbangwa nyambaga ikindi nababaza kuba Real Madrid ititabira bino bihembo bya Ballon d'Or si ikibazo mwe mubibona gute Real Madrid yavuze ko even umwaka ushize niyaje kora ko umukinyi wabo witwa Vinicius atwaye Ballon d'Or uyu mwaka n'uyaje no mu myanya nyuma n'ubwo 16 17 hafaho Kylian Mbappé baye wa karindwi urabivuga gute uyu mwana n'abagore barafitemo gore twa Caicedo nawe ntiyigeza ufite nta muntu umwe wa Real Madrid waje mu birori yaba mu bagore cyangwa mu bagabo no mu batoza mubivugaho iki mubiganira gute umutoza w'umwaka we yabaye umutoza Luis Enrique wa Paris Saint-Germain mubivugaho iki mwebwe so rero mumbwire tuganire kuri Ballon d'Or kuri reactions zikurikira cyane Ballon d'Or muraza kuza kumbwira uko bimeze munuza muri comment amashyo ntabwo ndi kwasha kuya komereza kuri kagire guri Tell me fantastic reaction.